دوێنێوان لە بەغدا کۆبنەوەیان هەبوو لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق ئەمڕۆژ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان هەرێکە لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە لە کۆبنەوەکانە چەندین پرسی تریەکان باس کرد هەروە باسی لەوە کرد کە بە هیوای ڕێکەوتن هەبێت لە نێوان هەردوولادا بەتایبەت پرسی بورجە و موچە چارەسەر بکرێت و ڕاوەتی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان باسمان لە پرسی ئاسایش و بەرگری کردووە دەچمە لای هاوکارم جەمال باچوون ئەو لەگەڵتان بەردەوام دەبێت من لێرە بەخواتانە سپێر بەلێ ji کومارە وەردەگرن بنوچەیان خۆشێ ئەم بەردەوام بکەن نوچەیمەی بە کورمانجی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی مەسرور بەرزانی دەگەل باڵیۆزی رووسیا لە عێراقی ماکسیمۆڤ جیڤیە دجیڤینێدا پەیوەندیان ناوبەینا هەرێما کوردستانی و رووسیا ڕەوشە عێراق و ناوچەی هاتن گەنگەشەکردن تەکەزیل پێشخستن و بەهێزکردنا زێدەترا پەیوەندیان و بتایبەتی بە بەرهانین و پەبگوهرتنا بازرگانی یادنابێنا هەرێما کوردستانی و رووسیادا هاتکردن. سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئاماژە پرسکرێکن ناوێنا هەرێما کوردستانی و حکوومەتە فێدەراڵ دەکرد تەکەزیل وەیەکێ کرد نابە بابەتە موچە و شایستەیین داراییەن هەرێمێ ببێ کارتە گڤاشەیش بۆ سزادانا خەڵکی هەرێما کوردستانی و گۆچی هەرێما کوردستانی هەردەم ji بۆ چارەسەرکردنا پرسکرێکان ئامادەیە بریا دانوستاندن و لەسەر بنەمایە دەستوری دانوستاندنان بکات. سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی هەروەها تەکەزیل لە بجیهکردنا ڕێکەفتنا شنگالی کرد ji بۆ ئاساییکردنا ڕەوشە دەڤەری ji بۆ ئاوادانکردنا ناوچەی و بەگەرە کۆچبەران ji بۆ جih و وارێن خوا. مەسرور بەرزانی ڕادێکینێ پێویستە حکوومەتە فەدەراڵ ماف و شایستەیان داراییەن هەرێما کوردستانی دابین بکەن. سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی دیار کرد هەموو ئەرک و پابەندبوونێن خۆ بجێهانینەدا و لەسەر بنەمایە دەستوری بگهن ڕێکەفتنەکێ دەبێ حکوومەتە فەدەراڵژی ئەرکێن خۆرابە. سەرۆک وەزیری هەرێما کوردستانی مەسرور بەرزانی پێشوازی لێ شاندێک بریتانی کرد کوژێ وەزیری دەولەتی هەروبارین ڕۆژهەڵاتە ناوین و باکووری ئافریقا جیمز کلێڤەرلی و وەزیری هێزن چەکداری جیمز هیپی و بالیۆزی بریتانیایە لە عێراقی ستیڤەن هەیکی پێکدەهات دکۆمبوونێدە گفتوگۆ دەربارەی پێشخستنا زیێدەتر ئاپەیوەندیان ناوبەینا هەرێما کوردستانی و بریتانیا داهاتکردن. شاندەیە بریتانی داخویاکردن خەلکی بریتانیا برێزداری و حرمەت لە ڕۆڵا قەهرەمانە پێشمەرگە ڕووبوونا تەرۆرێدە دنەرن ئامادەیە وڵاتی خۆشی ji بۆ بەهێزکردنا هەڤاهەنگی و پەیوەندیان بریتانیا بە هەرێما کوردستانیرە دە هەموو واراندا دەربری. بتایبەتیژی دوارێ بازرگانی و گەشتکردنا بە بەرهێنانە بریتانی لە هەرێما کوردستانی سەرۆک وەزیری هەرێما کوردستانی ji بلیک و سپاسیا هەلوەستە دۆستانە یا بریتانیا کە ڕۆناهی خسەر پەیوەندیên di navêna herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de û tekez kir ku hikûmeta herêma Kurdistanê hemû erk û pabendbûnên xwe bi cîhanî ne da ku li ser binamaya destûrî bighin rêkeftinê. Ji ber wê yekê divê hikûmeta federal jî bi erkên xwe rabe û maf û destkeftên darayiyên herêmê peyda bike. بریتانیا تێکزیل بەردەوامیە پشتەوانیا هەرێما کوردستانی دەکەن. سەرۆکی هەرێما کوردستانی نیچیروان بەرزانی دەما پێشوازیکردن لە وەزیری دەولەتەیە کاروبارین ڕۆژهەڵاتە ناوین و باکووری ئافریقا جیمز کلیڤەرلی و وەزیری هێزن چەکداری جیمز سێکی سپاسی و پێزانین هەرێما کوردستانی ji bo piştevanî û alîkarîkirina Brîtanya di şerê dijî terorî de tekez kir û ragihand pêwîst e îradeyek siyasî ji bo çareserkirina pirsgirêkên Hewlêr û Bexdayê hebe û sistema federalî wekî destûrê dahatiyê binema be. Di civînê de her du aliyan peywendiyên Herêma Kurdistanê û Iraqê digel Brîtanya dawî pêşhatiyên rewşa siyasî û ewlekariya Iraqê pirsgirêkên Hewlêr û Bexdayê û berdewamiya metirsî û gefên Daişê gengeşe kirin. Wezîrên Brîtanî spasî û pêzanînên welatê xwe ji bo rola Herêma Kurdistanê û qehremaniya pêşmerge di şerê li dijî terorê û têkşikandina Daişê de tekez kirin ragihandin Brîtanya de alîkarîkirin û piştevanîkirina Herêma Kurdistanê di rûbûrûbûna jin avbirina bi yek carî a teror û metirsiyên Daişê û alîkarîkirina Hewlêr û Bexdayê ji bo çareserkirina pirsgirêkên xwe berdewam dibe. Hêzên Yêbeşe hemû baregehên ku li Şingalê de bûn çol kir.
Peyamneri Kurdistan 24 azanın îrûjî serî sibehê ve hêzên yebêşe yên ser bi PKK ve dest bi balakirina baragahên li Şingalîkirine diyar kir ku fermandeya operasyonên neyên ewa bi hêzek mezingî hiştê Şingalê her wiha 4 lîwayên polîsên federalî li hemû navçe û qezayên Şingalê jî bicêhbûne biryare jî fewca yekema artêşa Iraqê herêmên di navbêna Şilo û Eyn Şebabîk de biparêze fewca duyemîn jî herêmên di navbêna Şilo û Herdan de biparêze. Pêvdarê fermandeya operasyonên hevbeşên Iraqê Tehsîn Xefacî rêkeftina navbêna hikûmeta federal û hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser asayîkirina rewşa Şingalê girîng da zanîn û got dest bi bicêkirina qonağiyên rêkeftinê kirine. Hêzên ser bi hikûmeta federal li Şingalê belav bûne û hemû hêzên din dest bi vekşandinê kirine. Tehsîn Xefacî ji Kurdistan 24 diyar kir asayîkirina rewşa Şingalê bên gavek baş بۆ vegera koçberan û avadankirina Şingalê. الحقيقة اليوم احنا لە ڕاستیدا ئەم ڕۆبەرهەمی ئەو ڕێکەوتنە دەچنینەوە کە لە نێوان حکوومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان واژۆ کراوە دەستمان بە قۆناغەکانی جێبەجێکردنی کردووە بەڕای ئێمە ئەم ڕێکەوتنە سەرکەوت و گرنگە جۆرێک لە کارکردنی پێکەوەیە لە نێوان ئێمە و حکوومەتی هەرێم ئەمڕۆ هێزەکانی سەر بە حکوومەتی فیدراڵی دەستیان بە بڵاوبوونەوە لە شنگال کردووە و سەرجەم هێزەکانی دیکە دەستیان بە کشانەوە کردووە ئەمەش ڕێگا خۆش دەکات بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان و هەڵگرتنەوەی پاشماوەی مین و تەقەمەنیەکان و ئاوەدانکردنەوەی شنگال. 389 کەسێدن لە هەرێما کوردستانی ڤایرۆسا کۆرۆنا کەتن 23 کەسان ڤایرۆسەی جانی خۆش دەستانە. وەزارەتا تەندروستیە حکوومەتە هەرێما کوردستانی داخویانیەکێدا ئەشکەرە کرد 24 مژمێرین بۆریدە 389 کەس ڤایرۆسا کۆرۆنا کەتنە 91 کەس لە هەولێرێ 91 کەس لە هەولێرێ 93 سلێمانیە 172 هۆکێ 14 لە حەلەبچە 20 لە گەرمیان و 1 لە ڕاپەرین 23 کەسان ژبەر ڤایرۆسا کۆرۆنای جانی خۆش دەستانە و 5 لە هەولێرێ 10 لە سلێمانیە 5 لە دهۆکێ 1 لە حەلەبچە 1 لە گەرمیان و 1 لە ڕاپەرینن 325 کەژی ji nexweşiyê rizgar bûne. Heta niha li Herêma Kurdistanê 97,005 kes vîrusa korona ketine 3,169 kesan jiyana xweş destaye 6,688 kes jî çareser bûne. Hêzên Ewlê û Servazî li parêzgeha Zîqar li Cedeyên Nasriyê belav bûne lê xwepêşanderan meydanên xwepêşanderan bala nakin û çadırên girêvgirtinê jî danîne. Xwepêşander dibêjin ger çadırên wan bişewitînin û hemer û zirîpoşan ser cadeyan belav bikin jî ew dê xwepêşandanên xwe berdewam bikin. ئەمانە ئەو هێزان کە بە فەرمانی مستەفا کازمی سەرۆگەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە لە پارێزگای زیقار جێگیر کراون و لە شەقامەکانی ناسریە بڵاوبوونەتەوە. بە گوێرەی بەیاننامەیەکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق هێزەکە لە لیوای 37 سوپا و لیوای ئۆپەراسیۆنە تایبەتەکان لە پۆلیسی فیدراڵی پێکدێت کە بۆ پاراستنی هاوڵاتیان و بەرژەوەندی گشتی و تایبەتی لە ناسریە بڵاوکراونەتەوە. لە بەرامبەریشدا خۆپیشاندەرانی ناسریەت جەخت لەسەر بەردەوامی ناڕەزایەتیەکانیان دەکەنەوە و دژی هەوڵەکانی مقتەدا سەدر بۆ کۆنتڕۆڵکردنی گۆڕەپانەکانی خۆپیشاندان وەستاونەتەوە. خۆپیشاندان مافێکی شەرعیە و تایبەتنێ بەلایەنێک سوپاس بۆخوا ئەمڕۆ ناسریە سەلماندی لەو پەڕی ئاشتی و ڕێکوپێکیدایە خۆپیشاندانیش مافی سروشتی هەمووانە. خۆپیشاندەرانی ناسریە لیستێکی داواکاریەکانیان داوەتە دەست و لیژنەی لەلایەن مستەفا کازمی سەرۆگەزیرانەوە پێکێنراوە. لە نێوەو داواکاریانەش پاراستنی دەواازەکانی گۆڕەپانی حەبووبی دەست لە کارکێشانەوەی حکوومەتی خۆجێیی لە سەروی هەمویانەوە پارێزگار سزادانی ئەوانەی هۆکاری ڕۆداوەکانی ڕۆژی هەینی ڕابردوو بوون باشترکردنی دۆخی ئەمنی و خزمەتگوزاری و دامەزراندنی گەنجان. لە پێشاتێکی دیکەشدا زۆرینەی سەرۆکۆزەکانی پارێزگای زیقار هاتوونەتە سەر هێڵی ئاڵۆزیەکان و ناڕەزایەتی خۆیان لە ئاست کردەوەکانی مقتەدا سەدر و لایەنگرانی دەربڕیوە. تا ئێستا بەهۆی ڕوبەڕووبوونەوەی خۆپیشاندەران و لایەنگرانی سەدر لە ناسریە 8 خۆپیشاندەر کوژراون و 90 کەسی دیکەش بریندار بوون.
لروجاوای کوردستانی قەدەغەیە گشتی دو ڕۆژە خۆیان شەشەمیندا بەردەوامە قەدەغەیە گشتی لە باژارین قامیشلۆ حەسەکێ ڕقە و تەبقەیە وڵاتیان ڕام باژاران سەدەمان قەدەغەیە گشتی دڵگرانن نەمازە کەسین کارکەر و نەکارن بچن سەرکاری خۆ دخوازن و ڕێبەبریا خسەرالی کاریاوان بکە بەشێک مەزنش خەڵکێژی نکارن دوێ قەدەغەیدا دەبەرا ژیانە خۆ بکن ژبەر و هەر دەبەرگرتیە و نکارن خواردنا 10 ڕۆژان بکردن. وڵاتی دخوازن و چارەیەک ژێرە و شاوارە بەرەدیتن و ڕێبەبری ئالیکاریاوان بکە لە کۆبانێژی پشتی 5 ڕۆژان ژبێن بەدانێ ئیرۆ جارێک دن قەدەغەیە گلشتی لە دەبەرێ کەتوارێ بجێکردنێدا. جیگرا هەفسەرۆکە دەستەیە تەندروستی یا حرێمە جەزیرە بۆ کوردستان 24 گوت قەدەغەیە گشتی پشتی بداوی بوونا 10 ڕۆژان دێڕابە و ببێ قەدەغەیە سینۆردار کریم. هەروەها دیار کرد و ئابووریا خەلکێ لاوازە و ژبەر vêyekê nikarin qedexeya giştî wekî niha bidomînin. عدد إصابات كان بويا دفع دم حزرة كلي ده كان بويا جبر يعني أنا حزرة كلي وبيرا هشتن وحزرة زيس إيدينن لو هروها يعني عدد زيادة ببه جبر دم شلية دنيا حر جمد جمد بيتر عدد زيادة دبه وحزرة جزء جد سبت وبي بدس بيبكم حتى دمكي أو شيء حتى انه ام بيشافي فيروسي بقرن بيتشاوا انه فيروسي حتى كينغاوي بلا بب حظر كل ما نكاري بحرتم داني با يعني ام نكار ديسا حظر كل بردوام بكن شبر ملت اقتصاديا نكاري بلێت تەماشەوانین هێژا دەربارەی بەردەوامیە قەدەغەیە هاتوون و چوونێ لە چەند هەرێمێن ڕۆژەبایی کوردستانی هەفکاری من ئەکرەم ساڵح ji قامیشلۆ لەگەل منە ئەکرەم ڕەوشا قەدەغەیە گشتی دیارەک و باندۆرەکی خەراب لێ ڕەوشا خەلکێ لە ڕۆژەبایی کوردستانی تکێ بتایبەتی ڕەوشا ئابۆریدە ئاگاهداریان بەرفەرەحتر لەسەر عەردێ چنێشتە وەربگرم ئەکرەم فەرم. جمال سلاوش خو وقت بحث کر حتی انها جی تو چارک کشیا عبوری ریا خلکیر نه هاتی دیتن د برداوامی قدخیا هاتو چونه ده حتی انها روشا خلکیو عبوریان پرقل ساگرین چافدرین هزن اولهیجی جبو چافدریا و قدخی جی برداوامنها وکو هندبینن هزن اولهیه گره خوا بردوام دکن خلکی هشیار دکن و آگاهدار دکن جبو جمال خوا در نکرنش خوش دم جمیرن صبه دا اف گرن هزن اولهیه ین اصایشا رجع آوا دست پیدکن حتی دم جمیرن شویب تایبتی پرانیا وانگران لناوا تاخان و بازار داگو تو دکان ونبن بگشتی داخوازا خلکی اوگو آلیکاریه کو بوار بیکرن دروشا هید نمازا گو خلک نکارن کرستین خوارنه بکرن بو ده روزانه اویا کیادنجی کسین کارکرین گو باوای کی روزانه پری خوب دست دخن و خودی دکن حتی انهاجی تو چاره جوار نهاتی دیتن و داخواز دکن گو وگرن سر کاری خو سر شغل خو عالی کی دنجی هفسروکات دستیا جیگر هفسروکاتیا دستیا تندرسی هریم جزیره لدوانه کتایبه تو کردستان 24 گوت قد خیا گشتی یکشمه شمیه بوبورا دیوارا بداوی کرن جبر ده رو جبداوی دبن پاشوی دیوارا سینوردار کرن قد خ و آتش دم جمیرن صبح ده حتی سی نیورو همید کان کارن وکن چین خوارنه بن چی دنجی بن واتا بازار همیده و به حتی ساعت سی نیورو پاشوی هر تجی دیسا دیوارا گرتن اف یکته دروشه که دا گو حتی انهاجی که سین جانج دزداین ام پیکتنا کرونا بردوامه دسته تندرسی هریم جزیره دبیجه هجمارا پیکتیان دروژن بهوری ده تایبت پشتی دست پیکرنا قدخه ایرو جروجا ششمینه که امتر بویا لی جبرن هادم سال زفستانیه روشا کرونا اگر اف قدخه بداوی ببوره هلانین پیشبین دکن گو دیسا کسین پیکتنه بلند بمجد بجبر دی گلک قربالغ البازارانجی چه ببا پرانیا خلکین ها گلک جوالاتیانجی ین گون کارین نوان ین آبوری هنه بری خوددون بازار عمودی بازار تربسپیه کلو پلن خارنش خور دکرن تایبت شینکایی جبر گول و هر دو بازار روجالات و روجاوای قامشلو قد خل وی دری تنه سینور دار کری حتی ساعت
حدسي نيفرويا الهمبري وينا هريما كوباني بتمامي قد خيا جديد دي السروي ورا سباندن چندین جاران ریوبریا خسر گوتیک دی زاگونه که جبو پاراستنا مافی کارکران دی درخینه لی حتی انها نهات یو گازنین کارکران جی هر اون بگشتی قدخه انها دودوما اصلا پابندیا خلکی بوی قدخه حتی انها جی باشه لی جبرگو نخوشخانه وکرین و ناوندین تندرستیین بجیش کان انگو عیاده گرتینا پرانیا خلکی و هرهات عوام بسر نخوشخانه یا جبرولو قربالغ پر زیدل بر درگه نخوشخانه یان چه دبه چندین هولدانین برپرسین وان نخوشخانه خدانی وان هنه گو دوربونا جواکی بکار بینن و سردانا خلکی بو نخوشان دهندری نخوشخانه ده نکن و رنماین پاراستنی بکار بینن لی جبر گرتنا ناوند انگو عیادین بزیش کن ان قربالغ چه دبه شخوا ده حتی 11 نخوشخانه الباجار قامش لو بحث بکن هيا شش چار جوانا د چارکوشه اولهی د گولدستیمنی راست کفی اونات دستلات رژیم ایده گلک خلق نکارن هرن وانا خوشخانه شش دنجی دمینه شش نخوشخانه او د دورین بندست ریوبری اخو سردنه قربالغ هر بسروان نخوشخانه زیده بتایبتین ها نخوشخانه یک ناوی رحمه نزیکی منه گلک قربالغ الویده هی لی تفی بکار آنینا و پیک آنینا همی یارین ماین پاراستنه لی جبر هرهاتا خلکی گلک قربالغ هي العالي كي نجي درمان خانه جو اوجي جداكرين جبريارا قدخي دكارن درجه خو فكن لاوجي بارك يدن سر ملي ولاتيان جبرجو نرخي درمان روج بروج بلندبه هرچند هيفين بهوري ده نرخي درمان 27 جصاديج 8 و بلند بوبو لي نهاجي جارك دن بلند بويا غازن ولاتيان ملي ابوري د چد ملي تندرستي دبي چند ملي كلوبلن خارنه دبي هر هنو تشارجي جوارتني وغهداري جرو شاوان تنيه بله هفکاری من اکرم صالح لسر روشا ویروسا کرونا روجاوای کردستانی ج قامش دور گلم تماشوان انحجا لروجاوای کردستانی روشا ویروسا کرونا بیشویدی لترکیه و باکوری کردستانی چاوایه هفکاری من صدق رنج دیار بکری لگلمنه صدق ریکارین تندر گریدای ویروسا کرونا لترکیه و باکوری کردستانی هاتن راگاندن لی بابتك براستي بالا مرو دكشيني نها او دمجميرنجو قدغل سرهاتيه دانين ي دركتنا دربه قالوا تشقاسي او قدغ جنيه ايفالي حتى بينجي صبحي ذكرن ببن ريجر جبو مطرسيا بلافونا فيروسا كورونا يعني اف سكنا دستلاتي وخلق شد بيجيد في درباري دقر اقه دارين بفرحتر اشتبر بقرم صدق فرق بله بریا برسیواتا از زانیاریه که داوی یا لترکیه دست پی بکن جعالی وزارت تندرستی ترکیه و داخلینیه که هری داوی نو هاته بلاف کرن د 11 و مهدا د 11 برفنبارنده لترکیه دست پی که تندرستکاران خبرکاران تندرستی دست پی بکن و واکسین لترکیه به بکاران این 11 برفنباره دامگو سرمایه دا لترکیه 20 میلیون واکسین کو دست پی که ده هاتنستاندن ده جبو ولاتیان بین بکارانین امورن برسیوا پرساته براستی او تفدیرین که بری هاتبون دانین یعنی جه 8 ایواره حتی نی 5 صبحی لسر مدیا جواکی لترکیه بو جی حنکا جی لسر وی گنگشی امبیجن ارینی نت هاتن کرن رخنا لحکومت دهات کرن و تابلو اکا گل کرن لترکیه هیا البته رایدارن حکومت جی یکمین برپرسیاره و روشه تین دیتنو و رخنه هن دخون امکارن بوی رنگی ببیشن هم جالیه سازین سویل و هم لسر مدیا جواکی جالیه شیروین ولاتیان و سروک کمر ترکیه رجب طایب اردوغان شوا بوری درکت بو سر اکرانان او رنمای نوین جبو برگرین بلابونا و ویروس
بلاف کربو کو ادی د ناو هفته داجی ده هر روز نه واره حتی 5 صبحی در کتنا در وقت قد خبه لگل وی پشتی نها روزا اینه پشتی نها حتی دوشمه بردستی سوی یعنی 5 صبحین دوشمه جی قد خبه که به نابر 3 روز دیل ترکیه دست به بکه و به وی رنگی حتی که امبیجن داخیانیه که نو به داینجی اوک بریاره لترکیه سرکومار ترکیه هن آگاهی دیجی دا دیسا که گرینگن هم جبو برگریا و ویروسه هم جبو ولاتیان گفت که 5 میلیون واکسین وان کریه و ده او واکسین که بین کرن جی بی پرش بو ولاتیا بی کرن به تایبت که حتی سر مها سالا نو ده لترکیه امبیجن واکسین بی بکار آنین لی ایرو وزیر تندرستی یه ترکیه به داخیانیه که را گهاند که ده 11 مهیده 20 میلیون واکسین که هات نستندن لسر خباتکارن تندرستی دست به که و به بکارانی پشتیویجی ده مرحله اف پیواجو بردوام بکه و او واکسین که هاتنه دجبو دست بکه دجبو که بین بکارانی جی پی در پیش بو را گشتی بین را گهاندن و بین کرن به تایبت امکارم ببیجن لهمبر وان داخیانین را دارن حکومت کومله بشا لزگین یا نخوشخانه ترکیه گشتی جی ایرو داخیانیه کی بلاف کر و را گهاندن که لبشن لزگینی ترکیه لحمیان جی نمایه و روشکا گلک خراب نها درکتیا هوله وان جی داخوازیا رنمای نو دکر و وان رنمای که هاتنه گرتن جی کم دبینن دیسا او از دخوازم نواروکا وان قدرخان که هاتنه دانیجی را گهینم هاتن چوینا ناف باجارا آنگو هاتن چوین لترکیه قدرخان اینه او کسی که بلد ستاندبن آنگو باجاران یانجی نافچن یانجی جیک بچن جیکی جبو وان قدرخان اینه لی کسی که ام بیشن ثابت لجیکی رونشتی بن آنگو نافچه کی لباجارا کی بن دناوی باجاری دا قدرخان هیا اجبر که او بلدن بالافران ین ترمبیلان ین اتوبوسان که هاتنه برین نایم بطال کرن و او سیاحت دی بین کرن دیسا او جین کو پاکتان خدمت جی ددن شونن خوارنه بن شونن دم بن او جی ناین گرتن تنه لجی لشونان خوارن و خوارن و رونشتن و رابون قدخه لی او همان اوی دیسا او خدمت خو بردوام بکن امکارن وک نوچین لباکور و ترکیه پیشکتنین باکور و ترکیه و گریدای لعالیه کی با کورونا و باندورن و دیسا اپراسیونن لهمبر هدف جی بردوام دکن جمال باتون براستی ایروجی لشرناخه اپراسیون کات دارخستن و دناوان دا هفسروکا بریا جزیره بریوان قطلو و اندام مجلس جی دناو دا 18 کس اندام مجلس روابر یا هدف جی دناو دا 18 کس 18 اندام روابرین هدف هاتن دست سر کرن هنجا تا وانچیه هج نهاتیه راگهاندن لی سردوزگریا شرناخه راگهاندیه کد چرچوه صدق من دخواست از پرسکه گریدای کرونا جده بپرسم او واکسینی کو تدیار کری کو فهرتین کو جدس نشان کریه کو 20 میلیون واکسین دی بین بلاف کرن دست پیکدش بوی کارمندین تندرستی 11 میده هر وها سر حکومت اردوغان دست نشان کری کو 5 میلیون او واکسینی کی درینه چه واکسینن گردوی درباری دا آگاهداری الباته هستن جمال باتون دست به که دا بحثا جو خود مسئله واکسین او ویروسه جو دست به که دا گنگشیه که گلک مزنه که از هجای گوتنی از ویجی ببیجم لسر مدیا جواکی به تایبت هنرمند و کسی نافدار جی دا ناف دا داخیانیا بلاف دکن که او ناخوازم وان واکسینان جی بکار بینج بر که ترکیه قبول کربو که وک جیه کی پیلوت به بکارانین یعنی وک جرباندنا
او دستپیکا بکارانینا واکسینان ولاتا کی به شرط قبول کروش بر و هندجی اف واکسینن کوتن کرن لسر ترکیه ولاتا جوانه کو وقت جرباندن دی بکرن و ساکیش علی را گشتیوات نرخاندن و گرک يعني لقول أقدارين كل بامه هي صدق أو vaksini Çin'ine yani أو vaksini جي نج آلی دزگهین درمانان یانجی سازین ایکو افتش تسکرنا هاتنا پجراندن لیل ترکیه او واکسینه گلو او یاکو دی بیب کارانی بله 20 میلیون دستپیک ببره من نها فهم کر چینی جوخو تقریبا هی وقت بره جرباندنین یکم هاتبون کرن چند تندرستکاران جی لسر خو بکارانی بون کو نامبرا چین و ترکیه دا جبوی 20 میلیون واکسینین دستپیک جخو لحف کرنه کی چه بو لی پشتی وی سازیا ناو دولتی یا تندرستی جی ده هم بریارا وی جی به ترکیه را جبر کو ترکیه وقت جی کی پیلوت قبول کریه لخو گرتیه دستپیک دا ده واکسین ل ترکیه لسر ولاتین ترکیه بین بکاران یعنی او 5 میلیونی 20 میلیون تکاز ین چینه نه ل او 30 میلیون دی یعنی او 30 میلیون دناو 20 میلیون دناو وی 5 میلیون کو سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان بحث کرد دناو وی دا ویجی آشکارا نکرنا ل د دستپیک دا 20 میلیون واکسین کو چینه هاتنا ترکیه بو چینه بو ترکیه هاتیه داین محکی بره لترکیه دست به جرباندنه کربو و نهاجی ده پشتی 11 ماه دناف 3-4 روزانده یعنی 11 ماه حتی 14 و 15 سرماوزه او 20 میلیون به توایی لسر ولاتیا به بکارانی بله هفکاری من صدقرن لسر روشا ویروسا کرونا لترکیه و باکوری کردستانیش دیار بکریل گلمم بود سروک پارتیا پشوشون و دموکراسی دی و علی باباجان دی برسی و پرسا پیامنری کردستان 24 درباره پرسا کرده گوت نابه دستلات بیجه پرسا کردی هیان نینه دویج ولاتین کرد اف پرس بیکرن دا زانین گلک ریخستین سیویل هنکول سر وی مجاری کارت کن و دوی او بین گوهدار کرن و بهوره ریک شعر سریع وردیتن باباجان گوت کرد گلک وارانده راستی جداهیتن و ترکیه دادگاه مافی مروفانده جی جبر ve ki hatiye mahkum kırır. Kürt sorunu var mıdır, yok mudur diye. Divê hûn ji welatiyên Kurd bipirsin aya pirsa Kurdî heye yan nîne. Dema hikûmet bêje nîne pirs ji holê re nabe. Rast e. Demek bo çareserkirina pirsê gavên giring hatin avêtin lê îro ev pirs careke din mezin bûye. Derbarê mafên bingehîn de pirsgirêkên ciddî hene. Di gelek karên dewletê û erkan de cudakariyek pir mezin heye wek hevî nîne. Divê destpêkê ji welatiyên Kurd û rexistinên sivîl ku li ser vê mijarê kar dikin were pirskirin. Hak ve özgürlüklerle alakalı ciddi د پولیتیکaya dervede jî du civînên giring pêşiya Tirkiyeyê diyekê berçile de civîna NATO di 2011 berçile de jî civîna Yekîtiya Ewropa heye di rojeva her du civînan de jî mijara sereke Tirkiyeyê li gor hin pisporan di civîna NATO de ji bo Tirkiye encamên erênî nînin hin akademisyen jî dibêjin NATO Yekîtiya Ewropa dê li benda destpêkirina serokatiya Joe Biden bimînin û dê bi hev û dûre li dijî Tirkiyeyê biryaran bidin. Piştî ku Joe Biden weke serokê nû yê Amerîkayê hate hilbijartin, yek ji mijara tê merakkirin peywendiyên Tirkiyeyê bi NATO û Yekîtiya Ewropayê ne. Piştî hilbijartina Biden di yekê berfanbarê de civîna NATO û di 10-11 berfanbarê de jî civîna Yekîtiya Ewropayê heye. Gelo diwan her du civînên krîtîk de ji bo Tirkiye çi tê çavarî kirin? Li gorî hem pisporên Tirkiye li pêşiya NATO û Tirkiye gelek mijar hene ku wekî kêşe dimînin. û bi seroketiya Biden de jî ew kêşe de heta heyameke dirêj serê Tirkiye biêşînin. Doğu Akdeniz'de olsun, Libya'da olsun, Kıbrıs'ta olsun. Li deryaya naverast, Libya, Kıbrıs, Suriye û di mijara nêzîkbûna bi Rusyayê re NATO aciziya xwe her raberî Tirkiye dike. Her çiqas Tirkiye endameke girîng yê NATOyê ve jî ev çend salin peywendiyên navbera her du aliyan de dikêşene. Heta ku Tirkiye polîtîkaya xwe ya derve û nêzîkbûna xwe ya bi Rusyayê re neguhere, di vê civînê de û bi destpêkirina serokatiya Biden de jî dê peywendiyên Tirkiye û NATO her rageş berdewam bikin.
لگرویی درباره جوینه یکتی اروپایی 10 و 11 برفانباری دجی پروفسور دکتر حیدر چکمک دبیجم ترکیه همان کشین به ناتو را به یکتی اروپایی را جدشی لیج بو گماریان ناتو و یکتی اروپایی دیبند دست پیکرنا سروکاتیا بایدن بن. Özellikle Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda bu taybeti yekitiya Avrupa'yı dimijarên derya Navarast û Kafkasyayê de ji kiryarên Tirkiyeyê naraziye û heger gemaru bên karîgerkirin jî dê bi saya Fransa û Yewnanistanê li ser van mijaran gemaru bên karîgerkirin. Lêbelê ez bawer nakim di civîna NATO û yekitiya Avrupayê de biryara gemaruan bêdayîn. Her du rêxistin jî dê li benda destpêkirina serokatiya Biden bin û dê NATO, yekitiya Avrupa û Amerîka bi hev re li dijî Tirkiye biryarekê bidin. هروا نونری یکتی اروپایی پولیتیکاین اولهی و کاروبارین در و جوسف بورل جیم هفته بوری دیار کرد کو تعلق کردن دم گمارین بوسر ترکیه دمه برفانباری دا بداوی دبم. و پارلمانتوی اروپایی بانک یکتی اروپایی کربو کو گمارین گرام بوسر ترکیه بین کاری کرد. اونها چاول انجام جوین ناتو و یکتی اروپاییم. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara. پیوندیان ترکیه و یکیتی اروپا بری لوتکه یاده و 11 برچله در روژه دب گرمی تیگنگ شکرن مجاره سرکشی اگر بریارا دور پیشین لسر ترکیه لگور پسپورین ترکیه انقرش بر لوتکه امت رسیا دور پیشان کشتی خوش دریانه و راست بکشان لی پسپور ددن زانین ترکیه نکاری خوش اروپایی دور بخه اگر گمارویان جیهی بلا انقره خواه آماده بکن. بریا لوتکه یکیتی اروپایی کوید ده و 11 کانون دا بریوا بچه و احتمال بریارا دورپیچن لسر ترکیه روژه ودایه لبو تفگرداریا دیپلوماتیک یا لانقره دوام بکه سازین رامانی یم پولیتیک جی گشدان روشلات بحرسپی پنگاوین اروپایی و ترکیه جنیزوات شوپینن به وی بانه وقفا ستایه کناوند انقره و نزی